Umukushero bururu bw'abesimbira hantebe y'abanyishengero muri Kinkizi East mu district ya Kanungu. Minisitiri w'Ibyakaramagezo no Kaburihanga Dr. Chris Baryomunsi okurunda karura kutandikira rukutongozo ruguto rwa Nyakabungo okuzampamizo okurababurura mpaka birara rwaterera mununga so twanshaba kugira ngo izo batona doreze ngaro zifite umutero w'umungaro kugira ngo sakari. Minisita Tabukire Meya wa Tanu Kanso ya Nyakabungo Fregens owagizirengwa biri nabuziye njirimbi abantu ba Nyakabungo mweno kameya forije wajira radio ya wenye meya Minisita takagambira mu Nyakabungo atwurira mwana omushwa kwehange ibare hati Mugambe forije ngo buri muntu ayinerevo yeye no yemerera ka forije ngo Minisita takesharika ashimani yemerire ngai nyana kumusimira ukwatira abantu bitu na munonga omumbera zo bugwire kandi ubugwiyo basize kutahirira abantu bitu ubu batari kwe basize nk'abantu kandi Minisita kongera kubakwatiraho we mwana mwenda omuliro nimbasa kubona omweshungogwe omunyakabungo nza kugwihamo mwana mwenda masasi tugeine. Omugandi abebembezo mu district ya Ntungamo bashabiro kwerinda kurwanaga no mukurondo bwebembezi kandi okushabo kwirweyo Isaiah Kanyamahane orara disu wa district ya Ntungamo omurukiko rw'abahagizi ba NRM bamuzeitova ku main abantungamo district orubiro muri Miramahirzi impiga abahagizi bo babembezi batari bamwe na bamwe jango betonde bayitwazeje mu karura kutubini tuzamo twatero rwari tubarwana batera karuru abahagizi abesimbire ni bakwataniza usanga abahagizi bayenda kumarana antabesimbire obana ba NRM obana ba FDC obana ba NUP nishaba ngo tugira karuru karunji umuntu akatari muntaro katari mufiyo tuya karuru karunji tuno mwembeze murunji korazo mwagiriti ya Uganda akatwazo misho abekibine cya muzeitova ku main bagira ngo bakacukoro kugira ngo bamurondero bushagici abo kubahentungu ko mbyanga byabo yatwire no businge obu yatwire omumagagiro wenu tuteva kwehayo tuteva gukora cyone cyo kubasika tambura house to house urebeka ntwarondera president akaru eteshongoreki ngachi biza kusiteka hakweshonga yo kunda NRM namnonga NRM turobwa itukabacara ninsima NRM ndine bugarukiro abo kubitwe nk'abacara kazi eturobwa bene tutino bugambiro. Omugandi abebembeza bari mu kurondo bushagico bw'ekibina cya NRM mu district ya Rwampara baraganiso buhereza burungi baheza kutoranwa omukaruka NRM akarukuza kuterwa biro by'ukwezi 17 aharuhakanurwe sabiteji aba barumucyarasingabirano babiro omnyishengero wishaza ya Rwampara hatora kwenda kujwekera ishaza ya Rwampara East eshonga ezindi kwenda kora abantu ba Rwampara East okucera munonga ni projects za government ezinasire natandika zikemerera project ya mezi agomba bishoze bya Rwampara mwizi yona igombora ya mwizi yona watahorwa muganga Chetindo muri Bugamba ogataho Kitojo na bituntu agamizi kagatandika esente zikaziriho tukagasaveyinga kandi n'amaziba gamwe twagalima gariyo gasibire ejoresho ngakora ngagamizi twagayo twagahereza abantu bagakozeza omuhoro niyemwe asenas komujone mwebaze orukwende omnyishengero kazi hamwe na mwesugwa Jotham King orukwende ya RC5 wa Rwampara nabo bashabira abaturo kubashagika monteke yo muntu mu parliament ngeneza kubashakira nko mu Rwampara ni purani shasha munonga jango mu Rwampara mazima bana bariyo babona no kuburwa mirumo ece kintu ni purani shasha munonga purani
nze zinyine nka chairman wa district namubire no kutereza ebyo mihanda amizi na namarwaro bushore nkeje yo kureba no mu rukamuhango planning ngo tugukore gomborora abantu abitu bagumira fune sente nyingi za PDM nkabushore baba babine gomborora akaruka NRM nako kuterwa rwa Kanoru abiro byo kwezi 17 byo kwezo ku gasha kwa hweza Wilfred anatatukunda hamwe na Rama Edwin.